Shibenta gajing penkre yaga KGP Sinot Sabngi jang kirangba kaban salong nado ka santarik hado ka pratarik ubanai balai usnam arjar arpunriu haga shnong rangsken kablong kawei nagi shnong hakilom kari khasi kaba itanat badhap haga presbytery mauplang khnang ban pinpho penpeng bad ban pelong ka bajo nakalyang UMLA kathan ba senchar kapar roiling dot haba kum unong mikbat bapet lang ya kabhagamiat jangki pat selansar haka konstituensi hadian kajinglet kimi hakipor beladap sashisin lalet biang daladi banjurip ya kajingpen kre haringkat kajingadon lang na ki department beper ba bentuk ya ketanat PWD PHE MECL ketanat pulit trafik kinong mikbat na ka blok bat kinong trei balang ban penting kena banumdon kano ke jingduna hakani kesi kerbang kirunget hakani kesi nakalyang MLA lalai banjurip shwa ya kesurok ke badang pensiona thamai keblashna haga jaka ban pelong ya ke jingeseng patba kata hakadong manai rangsken ba ka kam kan ya state shwa kapor bat hakani ke jaka la pentipru ban sna ya ke pandal hamadan manai naga benta ban lumbalang ya ki paju blei kibawan na ki presbytery beper kibalong baro lai photli habayo banyakren butemen basan uba ki khonghat ulapan pau ya gijing songhun banyo i baki kam kila nang tulun haringkat gijing simkhialang UMLA bat kitna trekam sarkar beper ban penbiang nadu ke umbam umdi ke boarding ka surok bat kiwei kijingdan kam bakongsan nakalyang temen basan ru kajing pentip bat kajing awer ya kipat dunget ke balang ban nyapoi renti sya kani kajing seng sinot ban pinsherhem ban pinsyongkun ban ai kangu kadem yu play try kendan nakalyang jonga kani ke por ngayang kumu sekretari jongka development committee pengkra sinap toka mentapa kasih ka bangi layo banyak penbet nadu lokal MLA bat ki officer nagi department ki belaiwan kani ke por nadu naka Piludi Road bat PHE ka division 2 ka electrical bat ka police lembat na ki khmat na ka block development hama phlang ti ka jingwan hang ni ka long ban pet nam ta ki ka jum khre jung ka balang nadu ki lenti ke sengken ke surok bat nadu ka umbam umdi ki jing non kam haga baidai bat ka jingwan kinong wan ki jing sang nakalyang ka traffic kani hi kelong kamat ka bakham kongsan ba nakalyang jing ka balang ni don kam khnang ba ki pajba kemewan kini jing sang kanumlong ka jing ba ka jing khre jing kalong nadu kilenti ka sengkien ken bit ken biang kumbang leyo ban pet lang manta ban luat ki officer ba kani ka jing pentrai kani ka kam ka ya khmat nirang ya khmat lemat lokal MLA bala wan lang kani ka por ban ai ka jing kentu ya kini ki officer sarkar baro ba nagi department khnang ba kan ka kam bangi gipen khre kan bit kan biang kan amdan kono ka jing thot kham tam ha ka jing piang jung ka balang ya na ka jing sang sinot te ka woi pat ka long ba ni te bang neru apa dang jung ka jing khre i ni ba kala bit la biang te nakam ta ki banwan ki jing sang ru ngawer ki ba kan amdan kono ka jing ngau bu jing ba nakalyang ka balang bat ka bor sarkari nilai pun kre ba inget ba kan kijing sang kan bit kan biang kan nembu jing nam taki prabangat iki banwan sekane kijing sang te nakalyang jing pahong ne kajing kublai wat na ka bor jang sarkaru rengkat MLA balaya trailang ban ngim ka balang dam taban penbit penbiang ini kijing don kam ha ka baidai bat kijing kre jing ka balang ya kan kijing sang sinap kini jeka ka bang idon menta ka bang yeng manga kini jeka ka bang insio ban sna ya ka pandal na kam taban pelong ya kejing sang pat ba ha sing tura kejing sang sinot ba kini jeka yang ni ka de pangi khat ka dong manai rangsken bat ka snong ka ba marjan begini ka long snong rangsken ka bat ki snong ur ka snong put merdong belong haki jeka ba senda ka ba
ki parking ru ngila on penyang kini ki sinong ki ba marjan khanang ba kan khamsuk ye ki parabngai ki banwan sikene ki jingseng kanum yewer ki parabngai ki banwan sikene ki jingseng ba ka bhag ki wan ki jingseng hane po rang sken kumut kanum jingai ka jaka bangi penlong ki jingseng bat ya jaka bang penyang kali ka jan ba pas ka wer kolong bangi labu ye ki kali ki bawan nak lang po southwest kenyang ka jong parking ki bawan nas po than west bat nas po di persturi we dai than chelong kan wen ka nanti surok bypass kalau ka jong parking kena betengku tinggi nget bahkan kampung sok bahai ke perang nget ki bawan sikene ki cingaseng Hadin kani na kaliang MLE lalai benjengok ru sai ka cakau ban penyang ya ki kali na ka benta kini kising kepang banyo pe benia ban perkhat ya ki lat kelenti ban pensuk ya ki nangwan cingaseng ha ka bai dei wat ki kali wat on sapen tip ru kampanya hadin ya ka komrong ban mi ki kali kebala kmi lenti bakin poi da ki palat pau hajar tili na boro ki presbiteri Nakaliang MLE ulapan pau bakom unomi khmat udan ke jingkat kli ya borok kipai ba agathan. Kabla pelong yu menteri borba haman ke jingdan kam jamboro kinong song jang ka konsumensi. Hakabor bola. Borwa ke jingkat bok kirbiang ya kirunget ke balang harang siken. Bat kani ke jingpen kre ya kani ke jingle riublei kan ya bet ya rinti bat kumju ru ya kipai ke konsumensi hi borok kawai. Entah sini te ngelawan kanir kasian ke ba lai ke jonga banwan ne po orang sken ke nam ta ke pen kre nam ta ke sinat ngelawan di tigi por memisuaru tamenta ngelawan nomor beleng aso kala demand ka kam manghabwan markumu ta local representative jonga ne ka constituency ke kamaram ke jonga madamwan mangamonu wan tanga ngawan nomor ba kini ki line department ba fair ketika kamram jonga ban pentip sini department of fair kum ka health department ka PWD ka PHE ka MECL ka traffic police tamata sini kini department of fair le wan lut le syong ante po yeng balang tabaki dor kalang mat ki pastor mat kum juru ki nong sarai balang dekat committee balang mat ki rurang ba nak dikathan bat ki officers line department of fair ngile syong le keren bat ngi suthu ba ka jing pen kre raya chat le hi lemba ka jing late inspection ka jonga ngala pe ji surok ba stang khandiat por hi kini surok boro glan dablut bat kumjur nglik pe ini ki we ki surok beris thain mo kota ba ke tekan kanwan ketika ka kadang ka western bypass kan ka surok ban sport tura nang ni ketika highway dan nang tu ki berbun hi kali ki banya cha nang tu napo highway tangi lalit ni ru ya kan ni ka department jong police department badai jong traffic nang kaliang jong ki paiba babun hi ru ki banwan kan dei nang tu napo highway tanga meneng lalit lang bagi police department mandang leng balang ngile apet baka parking ke bawah kan dei sepo thain mo kotap bat komjur ki bawan napo tersat kan ru nang ni napo highway baru napo mongap man position ni orang sekian gibawan nang tena po than mairang banwan sini than so yong bergen bun hikali ki bandung nang ne po modung mokro tingi kwa nga kenturu ki nagaleng balang ru bikin prepare ka kenja map bahan no ki area bakin ya identify no ya ki point hanno bakin yang ki kali bat kumjura kanu kapor ka babyang bikin wan ki kali bat kumjura kanu kapor bikin persange bakin stang rung no kiwi kali bawan hadian si kiwi ki parking tamta si ngaso kalong pastunan nakaliang ka jonga mangalaat kendu kini department repair